ev zaroka çarmehî ne li ser şîrê dayika xwe digirî, lêbelê ji ber êşa birîna xwe digirî. Di dema ku roza geça bajarê Qamişlê Rojavayê Kurdistanê di xewa xwe ya şirîn de bû, canêwê rastî guleyeka doşkaya artêşa Tirkiye hat. 2 ساعت 4-5 دقیقه ام رازایی بون اما مددی تقینی کات بیرکام کرا هوارم میزان مکشکا خو میزان گوا تبدا خوینا مشباکی میزان گوا شکستیا اما امراش کشکا خو برا مشفى رحمي دكتور شامل مرة هاد 2 شهور ساعتك عملية دماء ومدركة الحمد لله وفي شكل مديد ياك مظن بو 2 كابو تقريبا 2 كابو جرخی ترکی و هات 28 هیوا چهارا 2016 که چگه که چهار هیوی نوی روز ریاد تاخا عبشیریه فیشک اهلی دیای باوی اسعاف کنافر گو امراضایی بون که چگه درگوشه ده بو فیشک شباکی هات الکابوکاویا چپی خست علی چپی خد علی دیر بیوان درکت و مقر غرفة عملياتها ودكتور جير دروت ونها حلاوي باشا. ده همان روژا کو روزا چارمهی بریندار بو ده گلین دوشکا لنیزیکی تخوان کتبو و ده انجام ده علاء جی به گله یکی ده سر خود بریندار بو از درکاتم دوه داری فیشکش پشتکی و اجمرهات برای خدا بوم من ملعبت میزان فیشکش پشتکی و هاتم ارتشا ترکیه ji 14 adara îsal ve bajarê Nisêbînî Bakurê Kurdistanê bi çekên giran tobaran dike. Herwiha bajarê Qamişlo jî rojane rastî top û guleyên artêşa Tirkiye tê. Gu di encam de heta niha zêdetirî 10 welatiyên sivîl li bajarê Qamişlo bi guleyên artêşa Tirkiye birîndar bûne û 2 kesan jî jiyana xwe ji dest dane.